Kanti-ke maholiday akhisimusi alethe injabulo kubomake labasebenta umsebenzi wetinwele pheceleti emasaluni lapha e-commercial sector eMbabane. Labomake bathi lamaholide awakafani lawo eminyaka lephelile lapho bekuhlasele khona sifo se-COVID-19. Umbiko uyalandzela. Kwehla-ke kwemtinombolo letine COVID-19 kwente emabhizinisi ahambe kahle kakhulu kulawo maholidi ya khisimusi kibo bosomabhizinisi labancane labasebenta-ke enzaweni leyo yatiwa ngekuthi i-commercial center eMbabane. Sikhulumisene nabo-ke labo somabhizinisi labavedile kwekuthi bekujabulisa-ke kakhulu ngakhisimusi njengoba bakhonile ukuthola lawo makhasimende, kepha-ke nyalo sengathi kuhamba nesivinini lesincane. Bathi-ke kepha labanye bavetile kwekuthi yebo bayindile leyo nzuzo nemali kiyo emaholide akhisimusi, kepha konke kuhambile kwaya kito tindleko takhisimusi. Kungawo-ke nyalo sebagadze kwekuthi amakhasimende aphindze ete njengoba tikolo titawuvulwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu shema siyekeli. Bese busy vele kakhulu nanyalo nje sesimele i-back to school manje abantu babuye batochina futhi kakhulu. Siyabonga kakhulu emaswatini kusupporta bachubeke futhi basupport emaswati. Nyalo kuhamba njani kepha? Nyalo sihleti phela mpapane simele wona uyeva nje bathi salon swiri bafuna kona lokho ukuthi abantu bete batochina sihleti la ngaphandle nje simele abantu ukuthi bete basupport again. Akusaphithideli njengekhisimusi. Awu sesiphumulile nyalo sicishe safa kudandla bese tibuhlungu. Bantu bonke bafuna emafishi ngathi lo khisimusi bokumafishi yini. Hey ibhizinisi beyingasiyo le ngakanani siyabita ema-customer asalabuya phela to support ngaphela kutaze kuvulwe nathi ikolo solo nathi sifuna kufaka abantwana esikolweni. Ibhekele yakhisimusi manje. Yakhisimusi manje plus sithenge ngayo sathengela abantwana ukuthi badle kakhisimusi. Nyalo sesithi manje sesifuna etikolo nathi akabuye ema-customer ethu. Na ucathanisa nje ne-COVID-19 kusebenzeke kanjani kulalo lokhu bese ingcono? Abe kungcono kakhulu shem kunalabo 2021 labe kune-COVID khona abantu bebangakhona ukuda bato support. Awu sisebenzile kakhulu sayithola manje seyiphelile. Ngicela ukuthi ema-customer aphinze abuye ato supporta sitokhona kubikisa abantwana etikolweni. Ikhethe yini? Hawu bokhisimusi nje tinto takhona sijabulisa abantwana yaphela imali. Kepha nje nawucathanisa ngesikhathi se-COVID nyalo niva ngathi nisebenze njani? Kube ngcono kakhulu kunesikhathi se-COVID. I-COVID hey siphose safa bekude imali nyalo kube ngconywana kakhulu. Zandile Mpapane nginaseluleko Gcinzi eMbabane.